ni kuri kaburimbo aho ngaho imodoka iciye ni inzu imwe gutya, inzu ya kabiri ngo ni ikibanza cya mbere kuri kaburimbo ku kibanza cya kabiri, ni metero rwose, ni metero nka 15 20 uvuye kuri kaburimbo hano hirya. Hanyuma inzu ngiyi irimo n'ikibanza kinini cyane rwose, ifite kuri kaburimbo ni ahangaha, aho ngaho iyo moto inyuze, inzu ya mbere, inzu ya kabiri ni metero nka 20-15 uvuye kuri kaburimbo. Ubona ko ni hano rwose kuri kaburimbo neza. Iyi nzu ni iyi mu kibanza kinini, ifite nka 30, ni ikibanza gifite 30 kuri 25. Amazi n'umuriro, amashanyarazi ngaya. Ikibanza ngiki rwose ni kinini, miliyoni 7 rwose, amafaranga makeya. Ikibanza cyo kuri kaburimbo gutya kirimo n'inzu, ibi ni nko kwitoragura, ndakurahiye, ibi ni nko gutoragura pe. Niyo zinguye nawe ugahita ukibikaho.